Karbi Nationalist Youth Council mate ke NYC hin pen pini arni kangsang por phai ke thoma por malom pen adu ya hoyalam ki pen adu ya hoy ke do arara tom jo parni ka phere nanga pothak dipu press club along pen pherang ke amai ke pha Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Karbi Anglong along ke bangke methangan ya pha mate keli kan road ka tu pahai ji apha jo Sita me adu ya hoyalong tuluk dalam topona ke dua dimalon Piniar ni anta kakumidam avena. Lasi lake give and take polisi pacun edo puke klangdam. Lapen block 1 drop to upon disputed area pusi hoklo. Give and take polisi ko pusi Karbiang waran upon for the pen ke klem haima. Lasi council kataria tum prap pen parokri sirke bra fokke bra isianikan. Nakip yateng on hip nam cipu sota pen perakia maya long pen pacinipo. Non malam border area malam suluk sudah apakah lasi nang itu mahin pen. Tu your esteem media ni itu karbing nong arat akan sponsori alam ke kapcini yang kampung do pasti link kelo nang itu sedang sudah telecast pun boleh. Lasi pinpul dame lagi batu cini golo. Pinpul dame karbing long la pen west karbing long ke well defined valid boundaries do. La bangso a boundary kaki makret ke lage 13 April 1951 हुई डिमाक्रेट लो लापेन मेघालय लापेन चेंगलो आसाम मते इतुम नंग कार्डिंगों स्ट्रीट के चिपलाक लो हाल बांसो निकांसी चिपलाक लो लासी नॉन अपोल का चिपलाक नहीं था बेलो थांग बेलो लासी नॉन के लाबांसो नॉन ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2 कपारो वेस्ट कार्डिंगों लगे डिस्प्यूटेड एरिया का लीडर लगे कौन सा तो में हिमंता बिस्वा शर्मा अलंगली या मिथन पॉलिटिकल गेम्स फान मते North East Democratic Alliance alangli chief convener ki doreti plan alangli ban Karbinglong stakeholders atau men cinti kepen jethan pin consult pin si alangli ke damdan anikan 29 March 2022 anikan alangli sini state sangbong MOU chitok kondelo lagi sini state sangbong la Gadis Meghalaya and Assam kalau bangso MOU long megala son hello ke tokon na ke je block longkri hini adim pang thekon lo long out of longkre ini dim ke longkre chok ke pachuni bangke latum resolve lo bisa paklan kasi doi bangke as per reports kana matenge by next month alang itum laso second phase ke pakwanji bodo so mail isining duk me mela magala hello Karbiang long ke disputed areas ko kani lo work so me Himanta Biswa Sharma alang li bangke hala bangso MOU long bangke disputed area ko si paklan ko long lo hala bangso disputed area ko paklan ko deta joine non bangke border area malong ke suduk sodak la puson si dulu la pendama soduna pinangan ke siksa dulu amega tu jangan kitin la puson si nilitum bai ke bang ta medialong malong dulu asi ladak nilitum ki budam ji kang tung bang ke lake totally Himanta Biswa Sharma led BJP government alang itu adai dulu alang itu pinian ni jong si hala bang su again disputed bidam de da sonde Meghalaya tum Karbinglong along ri Karbinglong solong bang hele ji polo mon sa tame alang itu la puson Kibiko ka join si binyani ke Karbinglong van pen suluk soda atomon na kapajak lo kusonta dulu pen kacoto idun abijit kro la pen cenglo MLA Rupsing Teron alang ya dulu kasi alang itu jong si disputed area kali pelotan ke hal Assam government ke sing a disputed kapal lang pan regional committee lo people lo nahi la pen first and foremost alang itu stand je paklian nahi alang itu binyani Chief Minister man chinki je than benjala bangke disputed area kali nang tum parloko nang nik zonte Karbinglong arata sumse de jikolo sera mi alang itum bangke non komat man ke han lokaling komat man ki claim ta baling si bidun bela bangke chok chere ji alang itum non apora counter claim bidun ke han sob why alang itum non apora counter claim ki ahead la bangke kopil alang itum ke cepat langke joy kanto alang itum ke cedon dum dokok loma la bang so lama putha alang itum Karbinglong arata klajak pen pachini nanti Nanda ko Karbinglong long ni alang itum si kacho jordo la pena ko ni likudam itum la bangso a claim ke akimi ilang kali tomnari itu la ke claim ke khasiyat tumba ke alang itum expansionist mindset made along ri kacepat heji po mindset pen si kedamtan anika 1972 pen alang itum ninje bong lo sada me hala so benta kinana sarkar Bangalore dam lo sada me asitina sarkar le bangsa me counter claim bidon bom sada me non aport banke counter claim ki bidun ji alar alang itum claim long non bangke chidondun det ko joini si disputed pusi pinchong det la puson nang mandet asi ni ki pukang tung Karbinglong Thomas Council ki thing ding la pen MP ke ha gala khai longri ke ipong le ki birtan lo polatan te
mononti ki do lang jing jogi bu dalam bilu sara party ke pini do pinawa be la se khai long ri ke above party si nang tum mat ka pon ji